Dispur Press Club at Mahinpen, Duhati Arong Supi along, PWD Convention, Lapen Training Center, Auditorium Hall along, Nong Igpajer Azamik Pagapon. Lason si, Anikan Vangason, Dispur Press Club at Mahinpen, Ninkan Esekpen, Kumatsi Perankia sa Kiklem Kidam Kimima, Lapen Architecture, Lapen Kaprek Asaya along Kiklem Kidam Kimesena Tumapan, Dispur Press Club at Mahinpen, Nong E. Pajerponlo. Bangso nong e pajerpon along Assam angkang pi along riarlo katuk kawe bang ingkora pho tumapansi pinig Guwahati along supi PWD Convention Lapen Training Center along Dispur Press Club at Mahinpen nong e pajerpon long pamilo. Bangso Angbong along Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee along Amaipu ke Haisam Pribe Apan Perangki ke klaim kita masai kimisen tek pon long si Dispur Press Club at Mahinpen sang badik sangatang kalian bota anong e sampribe chideng dun long pamilo apan lumajong MSC ake hai juni timo alang likarbi anglong west karbi anglong apan di mahasau angka aparman Osmar Jangreng High School Kangpu 2010 asengkan Kangpu pen pining asengkan an ke klaim kita school kimisen ajok Dispur Press Club at Mahinpen lumajong MSC ake hai juni timo apan Manoj Heva nong e pajerpon lapen bangso jang rank school along pining an ke pasat lang aningkan patok pon long locus MSc juni timo pen hinjepon lapen inut architecture ke texture abang ake hai bodon sing tisuapan sitami Dispur Press Club at Mahinpen no thengpi ki kim kelang mi sena jok architect anong e pajerpon lo ake hai bodon sing tisuahin pen perangkia thengno na ke thandu na tengke karbi phurki mo aputha karbi khaya tum ke atumo an si arjulong chok lapen la soputha lanli pen kama tha bon karbi phurki mo son architect structure simar pon chipusi inje pon news desk report emergencies of Karbi life Ricardo Karbi culture lapan kangcho litum Karbi tum kini Kitame bangat itu nanti ada Assam, nanti India, kata begitu lapan kesini abang si Karbi culture lapan kangcu tu lapan so nilai istri ni alam sini pensi kita 2017 ani kan Rasinja Kram Dok Makalong dia yang cek penting ni pasal tu timbom ason tong RCT tong sambil alir kaya tengnet ason timbun pen high structure true high architecture gitu structure ni pon dapat lang pon high tu pen dari itu mah culture lapan kan jodoh tu nona owe tumban ni dapat cini pen amparta atau kowe Assam adat akan ke India adat long kado long kan langsung message kepala jantung kan ke si ani kan bangka peni son bak paklang gun tegi mene ku bangso ini kamat hatu la so teng si paklang bon so passion non mangke ini ke han antu se dolo katanya kini bangso Dispur Press Club pen bangso bota mante award nang tipon mangke nilifan isi responsibility antu se paong tulo la pen ke antu se nilita claim pon di pansi ining mata pon lo nili antu se nilipan nining nangrung pon lo. Sorry, pardon.